Okay, hari ni aku nak cerita sikit pasal psikologi dalam trading. Selalunya aku cerita, aku bagi you guys practical advice or actionable steps. But today is going to be a little bit different. Saya nak sentuh beberapa mind trap. I call it mind trap. Sebab inilah trap, psychological trap yang biasanya orang akan hadapi bila mereka trade. So, bayangkan kau boleh print duit dari trading consistently, right? Tanpa kena liquidate, tanpa perlu rasa emosi. Bayangkan, this is the best case situation. And usually this comes down to your psychology. Right? How long you can actively participate in the market tanpa rasa stress, FOMO, takut, greedy or anything. Right? It comes down to your personal psychology. So there's a few traps that I want to talk about. We call it the rat mind, otak tikus, otak kecil. Right? So saya harap pada hujung ni you guys boleh bebaskan diri daripada rat mind ni, boleh buka minda sikit dan mungkin anda tersedar tersedar something new lah within yourself and release yourself from the trap. So the first rat mind ialah selalunya a lot of people, they have fear of loss is bigger than the love of winning. Mereka lebih takut, ketakutan untuk loss tu lebih besar daripada the love of winning. Right? Dia tak balance. Right? So that's why you akan nampak benda macam ni sangat-sangat common. Win streak 10 kali, steady. Loss 1 kali, nangis macam ni. Right? Or another example ialah dia sanggup hold trade dengan loss besar. Sanggup holding ni, sanggup hold floating loss lama, floating loss besar dia sanggup hold. Tapi bila dah profit sikit, rasa takut kena close. Pernah macam tu tak? And this comes down to the basic human psychology. Sebab kita memang dari zaman Paleolithic, dari zaman Mesir Purba, dari zaman dululah we have evolved untuk elakkan kesakitan. Right? Kita diajar untuk elak kesakitan. Our brain is trained to detect threats, ancaman dan untuk elakkan. Right? That's why kita tak suka loss. Tambahan lagi sekarang kita ada ego. Right? The ego was developed more recently. Right? In recent times. Ego ini menambahkan kepada perasaan tak nak loss. Sebab bila kita loss, kita mengaku bahawa kita telah buat salah. Right? So, ada dua psychological trap yang kita kena lawan sini. Number one ialah kita telah evolve dari otak yang mencari atau mengelak kesakitan. Dan kedua ialah ego kita yang tak suka mengaku bahawa kita salah. Right? That's why kita tak suka loss. Right? That's why kita sanggup hold trade, floating loss lama. Sanggup hold. Tapi bila profit sikit dah nak close. Right? So bila kita dihadapi dengan sebuah loss, kita tak boleh terima. Terutamanya bila kita tak ada risk management, loss ni boleh jadi lebih sakit. Right? So this is the first trap yang saya nampak ramai orang hadapi. Okay, the fear of loss lebih besar daripada the love of winning. So an action step that you guys boleh ambil ialah treat losses like part of a business. Trading ni is a business. Right? Ada untung, ada rugi. Right? Budget for them, meaning mesti ada risk management in place. Kalau loss, you dah bersedia untuk hadapi. Expect it. Expect the loss. Sebab akan ada loss. Yeah? And when they come, be ready to walk away. The faster you walk away, the faster you can reset. So usually, when you enter a trade, dan you rasa trade tu dah floating loss dekat dengan stop loss, atau you rasa memang trade tu dah salah, right? You enter terus the dump. Then you know something is already wrong. The faster you boleh cut the loss,
reset and move on to the next one, the faster you can get the next win. Daripada anda hold satu trade yang ada possibility maybe akan profit, maybe akan loss, right? Instead, cut your losses fast and move on, right? Dan beranikan diri untuk hold winning trades. Kalau berani untuk hold floating loss, kenapa tak berani untuk hold floating profit? You have to switch and train your mind untuk jadikan the love of winning lebih besar daripada the fear of loss. Bukan juga lebih besar lah, but you have to balance it out. Kalau dia jadi lebih besar, then you akan masuk greed pula. Right, so having it balanced is the best. Okay, so cuba keluar daripada rat mind pertama ini. So let's take a look at the second one, rat mind 2. Iaitu, ini sangat-sangat common lah. Sangat-sangat common. Mengejar kepastian dalam market yang tidak pasti. Selalunya orang akan tanya, Bitcoin akan naik atau turun? Ini nak naik atau turun? Boleh naik sampai mana? Boleh turun sampai mana? The answer is, nobody knows. Right? We cannot control the outcome or predict the price of the market. Kalau aku boleh predict dengan guarantee, kalau aku tahu dia akan naik sampai mana, aku dah all in, bro. Aku dah all in. But sebab kenapa aku tak all in ialah sebab aku tak tahu. I can only make a plan and execute the plan dengan risk management yang betul. Right? Most people dia nak tahu trade ni boleh naik lagi ke? Atau trade ni nak turun sampai mana? Bitcoin nak turun sampai mana? Right? But the thing is, trading is not about certainty. It's about probabilities. Yeah, it's about probabilities. Okay? Dan bila awak cuba untuk memaksa certainty, kepastian, you akan buat benda yang sabotage trading anda sendiri. Pindahkan stop loss, trade terlalu besar, trade out of emotion, right? Enter tanpa strategi, enter tanpa tahu mana nak exit. Okay? Dan bila kau lepaskan keinginan untuk kejar kepastian, that is when you can focus on what matters, which is your trading plan. Right? So, action step. Build your trading plan around managing risk. Risk is very important. That's why kalau if you guys tengok video saya every Wednesday, saya akan upload video macam ni, off topic a bit. But you will see I talk a lot about risk management. Right? Because that is the only thing yang kita boleh control dalam market. Risk management ialah satu-satu kepastian yang kita ada dalam market yang tidak pasti. Right? Build it around managing risk, not chasing control. Sebab we cannot control the market. The goal isn't to be right every time. It's to play a winning game over time. Reduce your risk, right? Dan ride your profit. Going back to rat mind pertama tu. Okay? So, action step is create a plan, a trading plan, dan faham plan anda. Tunggu market ikut plan kau, baru kau commit kepada market. Right? Sebab when we have a plan, we wait for the market to follow our plan. Contoh kita dah marking satu buy zone sini. Tunggulah market masuk buy zone. Jangan pula you kejar market. Right? Tunggu masuk buy zone. We want the market to commit to us first sebelum kita commit kepada market. Right? Macam kau dalam relationship lah. Right? Sebelum kau all out, kau nak propose, kau nak belikan dia bunga, nak bawa dia pergi dinner ke apa, kau nak tengok dia buat effort juga. You want to see some effort from her also. So, she is the market. You want to see her give you something first sebelum you commit. Right? So, that is your trading plan. Have a plan, wait for the market to follow your plan, barulah you execute. Okay? And finally, rat mind ketiga ialah kejar dopamine, bukan profit. Right? So this is something yang saya nampak ramai orang hadapi, iaitu mereka nak terperangkap dalam mindset mesti trade setiap hari atau mesti ada target profit setiap hari. Ini mindset yang salah. This is the slave mindset, mindset pekerja yang kau mesti buat something untuk rasa kau fulfilled. Right? Mengejar dopamine. Dari tekan-tekan butang,
dengan harapan akan dapat profit. Right? Macam fisherman, right? Pemancing ikan. Dia tahu hari ni tak ada ikan sebab cuaca tak mengizinkan or whatever, tapi dia tetap keluar juga. Dia tetap keluar, dia tetap buang dia punya net, tapi dia tahu dia tak akan dapat apa. Buat apa? Buang masa, buang duit. Why not kau tunggu? Kau tunggu masa yang terbaik, barulah kau keluar ke laut, campak kau punya net, dapat semua ikan. Right? That way kau tak buang masa, kau tak buang duit. Okay, so kau tak boleh set. This goes back to mengejar kepastian. Right? If you're trying to trade every day dengan kau set daily target, ini sesuatu kepastian yang susah nak capai. Akan buat anda emosi. Right? Kalau kau set daily target, why not kau set 1,000 sehari, 10,000 sehari? Kenapa kau set $10 sehari? Right? Kalau kau tahu kau boleh capai every day, why not set 10,000 terus? Sebab dia sangat-sangat susah. Extremely difficult. Sebab bukan setiap hari market mengizinkan kita trade dan dapat profit. Going back to red mine 2. Right? Kita tak boleh kejar kepastian dalam market yang tidak pasti. So bukan setiap hari ada peluang untuk trade. So the action step you can take here ialah jangan ketagih dengan feeling nak tekan butang dan dapat duit. Right? Wait for the best time to trade. Ramai orang mereka mula dengan modal kecil. That's why mereka rasa perlu trade setiap hari. Saya perlu trade setiap hari sebab nak grow. Why not instead of kau trade setiap hari, kau guna modal kecil tu, kau tunggu setup yang kau rasa yang terbaik A++, and then kau enter besar sikit. Gunalah margin yang besar sikit. Instead of trading every day, kejar sesuatu yang tak pasti, tekan, buang masa every day. Why not kau guna modal besar sikit, enter satu trade yang mempunyai grade lebih tinggi, A+ trade. Instead of going for B, C, D trades every day, tunggulah satu atau dua A+ trade every week. Ya, hidup macam sniper, calm, patient dan disiplin. Okay, so just a few things I wanted to share with you guys for trading psychology. If you guys nak tengok macam mana kita trade, macam mana saya trade and how the members trade in the academy, you guys boleh join the Kaizen Crypto Academy. We trade almost every day here. Bila market memberi kita setup, we trade. TP, stop loss, entry, exit, semua everything I share transparently in here. So if you guys nak belajar, nak follow along, you guys boleh tekan link di bawah untuk join. Itu sahaja untuk video kali ini. See you guys in the next video.